no nene Kennedy Tasala eni kita ho sisi numbers na 0244 385 128 0244 385 128 Oma se ba ko bi kwat be busa se na home appliances ikwa be kan wasemi de enema me so home appliances enema atwa ho ahia ya me na me dia be kan brabo ho a ye de bobra se ne be ye nipa ni beche e bi se television so man fridges air conditioners kettles irons blenders tabletop fridges, double door fridges, adia beer use no fibia, gas cookers, ceiling fan, standing fan, rice cookers, kettles, irons, microwaves. Adi ba when yina ne friend home appliances. Yeah, and no na Kennedy Tasalight. You two who see was said. Debbie, when you have a body, you never say TV ne fridges near conditions. Abaka and dada sit on who yent me in Frementino. And you thought you want to say also be at me one fee. Then your cabin will be able to be a new fee. And you was say, and near my body new was a was a sunny man. Boy fu into Mr. Kennedy after on say TV party na share Kennedy share no man say no wiem aye hia kasa o de koso wiase a ozole no bia nim dia ye ne say de owura dem a dem hye bia onam bia no dem aye hye into Kennedy Tasala after on say there be wiem aye hye dia ene wo so bia timi na air condition o ma say say air condition mo dem o ma na say okra onya ga no because say we are branch we are baba we are kitesi we are kokro we are brewa e wo so wonya air condition de bow dem say na also bet me guy because air condition more them ma ehuro and the bed because ehuro na kasa no so so e de ba na bebrebe you heat was cinema na ma e bet me be kan ho wa hwe na bebi do kwakọ de bia na anyi enti na nyame na Mr. Kennedy so the air condition yeah eye papa eye R410 air condition yeah o ma unya bi bow them entro light enti afọte also say no enko bebi aso koto air condition say air condition pa na so wo pe bia to de a bebi odo ni be chen eye Kennedy digital seller because air conditioning mo hodo bebrebe your 1.5 horsepower your 2.0 horsepower your 2.5 horsepower yeah Kennedy digital seller ya ko fa ba say ye dia ba say bra fe hodum ne be to bi fa ko bow dem say na be dem obenyi nyinu amounts na so etima guy na ko fa yare fufu bia amfa me no obusia o ma be bia wo bia obetime fa telephone number no television so fe yeso eche the numbers in be to ga na mom yes say bra Kennedy ya share less than 3000 Ghana cedi wo be na air conditioner to less than 3,000 Ghana cedi enti nko baby say o koto condition o pe condition we no be chen Kennedy digital seller o ma numbers no e na di to dwa no numbers no 0244 385 128 0244 385 128 ito ma say air condition pa na opedi afia do ni be che no Kennedy digital seller ni aye hwehwe mo hu say di ntem for air condition no nipa bebre abi o mo say condition wo to etwom light say air condition Mr. Kennedy yakofa ba no air condition so wo to bi na the board dem o ma etwom light R410 air condition ya 1.5 and 2.0 and 2.5 horsepower ya ni nyego Kennedy afia o ma say nyame adom say de si kan sam no e say television necessity ade a ehu hia say obi atime nya bi because enkwan ni beji efie ni beji nipa beji hu de koso wiase o man ni nyina so do ni hwe o TV so enti Mr. Kennedy yakofa television ahodo nyina ba enko baby mo bi mfa so kwakwa na no atenchene o pe TV pa to de a baby no be chen Kennedy say o pe from 24 inches television o pe 32 inches television o pe 43 inches television o pe 50 o pe 65 inches o kwakwa si 98 inches a o man aso do ni be kira o be to television papa na ne boofo na e ma problem no Kennedy say baby awo bia no pese manu bia be fa telephone number no yesu so ayese ye to be ton no yesu aye dealers no o ba Kennedy say TVs no ni na bi ho no ma ye check bon say fo u ra Kennedy say 32 inches no e bone da fom say no ye trust say yes we have the best price in the market into to challenge am obi bia say o de bra Kennedy say be check televisions ne bo bra no be air conditions ne bo u wi ajaye ne ma no ne kwa bonte ne ko compare say ampa mi ra Kennedy say no 32 inches television e say na me kwa bonte ne so mo so de ne say na bo se sema de bia Kennedy digital seller be tell di to jale say sema e no kwene etudu
enti no ye kan form bi bia se ye TV pa na opato de a Kennedy ahwe obi se ope smart TV e de ma ne ma e wo film mo de sua de obi se ope Miracles television obi tuma connect ne phone no de show programs on the phone instead of TV ne so Mr. Oba Kennedy ahwe TV so nyina bi honoma ne bone da from say for obi so say ope double screen television because ne man ha adwunu fie screen ne to aso mienu eno no wo de bobo ma entimi mpai nti about time ne papa time phone nyina ne Mr. Kennedy so asomo hawa no nti Bra Kennedy ahwe sie yeso pe bi to akoton no fa telephone number no TV so yeso e radio no yemfa number ne sie na ye frame Mr. Kennedy it was 0244 385 128 0244 385 128 it be so baby wo bia so so TV part aso de be che obenye TV ye papa ne boofo e Kennedy afie o ma se nyame ado ye nyina be hu se fridges e niema ehuhia into fridge ato me so ba Kennedy afie fridge type bia table top double door Kennedy afie ye de we nyina ba ne ye sade adwuma betato Kennedy fu bond machine Kennedy meko machine Kennedy ebro machine popcorn machines no ni nyina bi ho no mentime sraw entrafa ko ka se adwuma ni Ghana Kennedy adwuma ba enti meko machine bi ho popcorn machine bi ho diffusers ne bi ho ni nyina bi ho no ma Kennedy yese ye dia ba ma se Ghana man santuma e bana tene mo ba wa ne kokrafo mu ne su betima nya adwuma ye fra Kennedy wo number ne sisi obese manu bia ye be manu gu asumdwe be bia wo bia no ye be manu bi obi so fra Kennedy o man ye wadum Family Plaza be your first floor. Me so from Sanaba. Na de bia auto bia no to a jewelry seat kama. Enka fo nyina promotion kese ekoso. E say air condition yate so, fridge yate so, TV yate so ni nyina. Me so nka fo nyina de ni che wager. Old barrier. Kokro Bite Junction. Traffic line asepe ko no. Patase so ye Wadom House. Kennedy Junction. Ti me so so pe fridge pa to dia. Bra Kennedy ashare. Ope washing machines bra Kennedy ashare. Ope kettles ne irons ne blenders ni nyina bia be Sofia. Aso ne oni na wo be che no. Kennedy digital cellular. The numbers in locations no to so near so fa number no ni Kennedy ninkita ho ade bio here Kennedy aso bia no air conditioner for Kennedy TV for Kennedy kettle iron blender for Kennedy deep freezer hodo aso do ni be tse na be mo deep freezer papa wunya problem no Kennedy digital cellular numbers ni tu bia ho hia fa telephone number ni Mr. Kennedy ninka na mo ba di bia beto no Kennedy aso bia no make sure say what you receipt a stamp here dey is so kama wa ba nya problem bia na mo Kennedy fufu pande machine die ye de biaba bra ho ne beto bi na fa ko yadwuma popcorn machines ni meko machines ni nyina no ye de biaba Kennedy ahwe fa telephone number ne ni kita ho wa bra ye sorry si number ne ye 0244 385 128 0244 385 128 Oman na share na yedum Family Plaza building no e hon ma from Sane bra en kan so ye wager Old Barrier Kokro Bite Junction traffic na so pe ade bia fe home appliance bia no furniture hon patase so ye Wadom House Kennedy Junction from Sane mo ma dia obeto bia no jewelry sita stamp Kennedy tasela ene aye no e sieche fefefe wa ba nya problem bia into ma se home appliance wa de ba tirima company bem na eru akoto ne ma e Kennedy digital cellular Obanya mi shop That's right. Omanhene Yaw Boakye, your man in the morning. The Member of Parliament for Takwam Swayim, Mreku Duka, also cost some 500. Some 500 they trace I. How they say Bible can 500 Psalm 500 500. Now Bible no chede
ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 I know what to be akosifu na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ nyame n'enyim I was say Bible I can 500 Psalm 500 500 na Bible no kyerɛ dɛ ɔsɛ yɛmfa enyigye nkɔ nyame n'enyim yɛreto nnwom a yɛmfa nnwom to na enyigye fa nkɔ I don't know. Yeah. Ade Yakubo. Because Bamia could do Ezekiel 4:6 instead of 4:1. At least walk on Ezekiel 4. Now when there's Psalm 500. Baba Shai. Also they can't cross here. Not a Dimpakwaba. Yeah. Now to say. Hey, we could catch your Bible. A your Bible for fraud. What's our compare 500 in review? Funny. Oh, funny. It's a yellow to know. Some 500. What's the one for DJ? What a one for a DJ? What to know my own for DJ? Yeah. Go Sunday school. Go Sunday school. Yeah, very good guy. Oye easy. Machama no. Doctor di paidi kobo. I don't see sadie you name no abribia dimpa natural health you better na se no na just say ya kasa dia fa stomach ulcer eho the nka Psalm 500 name me ka 10 commandments 10 commandments ye ewo ho okwa nka kwa se ho abehu no kwa 7 say the ye ka ho asem no ye de ye free say onipa say unya dupa na wo ye ana unya kra ma dimpa emenya ndupa e de ye adwuma no kra no a ye kyerɛw for free enema bia o sha ase say wo de ye adwuma a ebetumi de ensesaye pa aba onipadua mu me just say betia dance here na ya beto so yeah kwa ho man so hello good morning
Good morning. How are you trying to say? Yes, more you. Answer. Me so me hoye pa. Anopa mi entie wo se uko dimpa ne dia na asie. Me ko dimpa. Ben bosmini. Nana me wo yefuni yare kakra. Intimidie me ko hospital ani am nuru. But me no ma na awotoma. Inti da bia na me hwe TV. Me hwe TV na me hu se dimpa mo ya de. Na me yese me kwa try. Ti me kwa me on de na me se de bia ma use bibi no bebre amon. Inti me ko bia sa. Nanso me ko e no mo ma me nuro. Omo kire me ne e wo se ma me nye se me nya sa yefuni yare no. Ti me numu eduro no. Ade Akye ni ji se me wo mkra ta doctor frame. Ebi sam se ni fitie. E ma me ka che ne se e da som ye me yakakra. Na 3 days na fe na me nte ya obi. Na me foso no me nura. Nti afa me yefuni yare no se me gira me nti bio. Enso ba e 5 years ni. Na sa ho tokra eni ho. Ma me so cleanse se no. Ama me hu se me bem. Se me ho aye akono ama me kunu kra di adanse se say no because 5 years no na ma wo so tiana na me win no enso nyame adom say me family no a me okay ama impade e semensia because ni dia dance debre hello ama for am so mo fata ayaw no mu di one dance e kire wo mu ndi se wo fata ayaw no mu die na ye osan ko adia ana ye funu yawe nko adia enfamfa ba dia also ko dimpa no munno ne papa. Okay, ama otemenka. Me ba so nka pa. Me busa se enfie num no ade e ma wo so te ana se a wo se wa ye kama. Me ba time me so te pa me ketwa me nyini pakese but ye funi yawe ni nti amama anye na ate makese bi sare. Na so mi nie die me no madro me ho se no me anka na tade a me sekra e cheme. Okay, Mami Musa we say na utumi da. Baby na mintimi na if you say anajo bra obi ada no ya onitimi ba. Samre no na ya ne ba. Anajo obi ada no na wo ti pains on. Ai anajo amada no pains nitimi ba ma meti pains. Na yesa nyame ne nukure ni mfie num yi de obedi ada se wo ne wukunu masetena mo ne namu na nkoye sa be ba todedi because we yire fa yauma nyini se obetre se wona adwene kura be ba otrim o ahwe ye na be me so akantim ana so ates inside o ayo o si ayo ejuma ment ma yenu no bo so me de yeni nyina oi 5 years ejuma na wa nyeni nyina o de 1 month twani nyina be ba to ane ani be ma no ne o nyina ye enkobu ni sisimo we den kakra o kasa kra chese woni ajepa be ba fine we okay ama small kind was say o sanko dia doctor asie ye no e wo de chemso menhia kwan no so 2nd floor Wallace Towers kane menhia insurance dynamo wonya dru ho no mo eno ano no for 0246 744 744 0246 744 744 and 0245 11 84 34 and they be wasum 10 commandments or bonitew na wahunu kwan ya befa so a wonso so enema du a udisu a o osa no obu won mo akwaje aduro ne wato no ba wani sunti asaka ne ho eyekro uko brimu a wan we a ebe chen de kanene tie ne kra doctor enti that's a power no kwasam say last time I say lady bi I heard in 2018 oye okay last year and okwa yi na okonuma petition na afi sign ekoka no ho eroti abusuafo yes 10 commandments the dikaye say also ho na etete wa so decide so be take less oil and less red meat niema asade dooso emwa osa treatment oil no chemu ewo ene anwa nyina emo ne anwa nyina te sokra ha fi se ena enam amoja wo moja nam
Super. Those who nipadua mu pe. Also nyina ne how kase ya digestion. And the idea be a M1 digestion enya fast no ebe ma problem. Careful. Eno nti enwo ne anwa. Eno nti na ye say commandment to so mienu ye abankwan katekwan rewre eyenkwan a oye no tamu. Eno nti wo de sani say ejinamu. Eno nti sa wo pesa wo ho toll free also ho a avoid them. Eno de ejai ankasa titru bra ye treatment no. Okay. Law number 3 avoid carbonated drinks and sa ahodo a utuso ade who say ano no e shikakra energy drinks bebre unni problem wa betimi am na emom so say house there obu ande ya wonya no yield. That's right. Because also and also these carbonated drinks currently you treat one brother or buy an idea coffee and problem by nyina or sorry I want to need na also no ubenya problem acidic content afi ankane abrobe sa wota afa commandment 4 no say ohwese obeyi wo ho e de afri ankane abrobe acid wo mo acid no e was so pa afi ensesa udidi me dodo say also wo ho amadika ka say the problem pa ne challenge digestion and we did me abro so a omo ko nika mu no say the onima juman on the sun nyina fa ngum prekupe nyam oyam kakra nipa duano o me bro so digestion be problem and nti wudi aduane e mo odu a banku obu so a fufuwe watai wa susu am all da cry ya bo fantirim asembeba enti esa wo hye no nso emere nti na me komanim afi a milk any beans sa products no so more digestion milk and beans yes and say we free wadidie mu afi as I say we avoid the late supper say udidi a obi a oni problem kwa ya advice say 4 hours interval udidi ubeda 8 say udidi 4 ubeda 9 say at least 5 na digestion taking place a digest so udidi later and also so be delay enti no obi a wo problem dia wo sa ma wadidie no collate dia asem aba afaduane baako no de ya bodin say ulcer no enene nko because of indigestion here body apesie obetimi adi body efufuo obetimi adi fufuo obetimi adi baye but body apesie no ankasa no o we sa ne san emfi ya wo fufuo de a obetimi adi oli so o mem emane mro so eno ntibeni yi afei spices bebre eno nti so onim so stomach ulcer ase aduane ne party ase aduane no nipa no pese eye dem ankrofo na ye frem eno nti we dey spices be doso eno nti 10 commandments ba ko ehia pa ye entire ni aduane a akan anase spices e doso dey toso number 9 painkillers say uteki aduro bia na ohye eye painkiller already unni yafumu ya de crowd ye oduane a da bia painkiller na abefa ebe ma wo yafu ya de nti say wo bidi a mesra wo yi hu free sa painkiller do brenu emu de twa to ye say 10th commandment is thou shalt not have any other clinic apart from dimpa when it has to do with stomach ulcer. I said, but say a stomach ulcer na tete wo dia. So what do any chire baby phobia no a how na de ma wo. Hwehwe dimpa natural health. Yes, ye de yan kwa ne clinic aye tu ehun asi wo say a stomach ulcer and related challenges and aye ho adwuma. Enti dimpa e wo kuma senko a dichem so old health insurance abrosan no mu free airport or about odo ani be kire manhia road na wahwe ni faso abosa kese a atro so last towers enimu na yewo number side ye adwuma no 0245 11 84 34 0245 11 84 34 and 0246 744 744 yeah make a chat to on the same so obi o hwa ne yam bibia siama ora ne saa entwa
o de fabra dimpa so ye be ma woduro a within a week week kra ma twa aven so wo ba ensuro ye say enya 50 million asem and enya 40 million asem a free 500 cedis ekopem 1000 betimi aboa ama wa start very good treatment a obehu sisayepa nti dimpa kira kwan na oba asumdue beba e de ama so dimpa ne sompa ka bomu a adwuma pa finally my phone number no to 0245 11 84 34 and 0246 744 that obibia ase. This music is beautiful. President Anwar Sadat, Egypt Mampani, Okoni Chira, Yaka company for Steve Biko. Oh, Kuno ya. Mani waya na yo. Obi Bomodna. Dr. Mensa Bomodna Monka. Na drone no na maka. La live ya. Alope ofia to check komo. E china was send the butter carry kese no te adwamo ajai. Na jai. Niaya. Sana ni penia ya. We are so be ade ma no akamfo no. Afo be say your friend kwaye wo. No comfort boni swa. Watra ya fo amafo e mo. Yenye na gudia. Enye obibi ni obi na ne waya ni ye. Ne waya ni ye ntila. Eya, bidi a chira ha ye go. Enum lente. Yana mampeni amafu e wokoni. Oh. Jomo Kenyatta. Edia amampeni fu amu emu kwa ebobubo mu din sei. Modern day presidency. Oh, bagara de obi ebo je kufoni o. Je kufo obi ebo ni tin. Obi ebo Rollins din. Obi ebo Atamil din. Emfa ne say wo mu nyina no. Je kufo tiase. He's a living legend. Nana Done John. Send ye kafam ho. Nana Done John. There's no na aka o. And on my periku for God on Dick. You see, Nana Done John. And then some the kafam ho. Yet you about to me say amamo. And a train am for behunu. Dana for so there. Nipa de free swa. I feel na wait. Kufo free so 2000. You say just say and can come so 2 free. And there the fee and agro. Just on your opportunity cry copy the asikochia bampeni kufo a prestige. Yeah, dear. Sani ebebo na do di wono so koja home ana se ebebo ntirisu. Ebi ajo mama nkaso obebe president an ke bia ye boje no so. No asa be wura manyo se bi de ene ombebo ntirisu pa. Aduma ko ja me cha bisra. Dr. Moachimo Akwaba. Omanhene mejo so obru. Na umpom to say. Ye do bad ya say. Ye do bad ya say. Anope wa magana fo nyina ho maba ye ho. Ai. Ya e mama ni je o program ho no. Say anwuma ya wo de hyase no. E mamura no pija. Yes. E ba sa anso ye kai echi. Sa anwuma we no mo pa ye bo na fe mpanifo te ho di asa. Those times in grow. Thomas Frimpong no the say ye na onyum ba ku bi o. Papa nguma so me pe nguma so. Me die ni ye mu kra na ka me pe. Let's go to the DV ala ya kuchire ni yo. Be huru say so there bad. Shisha yo no. Etu a was saying na esa so ma fa adwene. Ma so hu su ye.
and the abe dia hotika lo de kota wo so de no wo so de no nantu so ya nwom wo so ya da de kulu aja wo de wo ya tete young boys no so tiase Kevin mo so tiase o mo tiase pa ala de jaga hey ba sa ba anyu ba ku bi aba ya be ti bi da bi hey ba sa ba de o bia omukrom ba ba sa ba de o am South Africa anyu mo to do ha be ti be hey wa sa ba de me ti nyu wo de se kakayo na kakayo no kale na ya de chengwa Shatawali kakai kakai yeah almost there no oh yes who there now boy no one more thing show oh ga say na almost there enyu and there enyu ni who go yi hwan ye doctor Ekasa o my me da si pi me yenko ne say da bia metaba ha ya meta ka wo mo asasa na say wo how edi wo machi ho that's right na je de won pay yeye e na Dr. Mense kasa na bia was there bi me de adru ma minchi mafidie mfiri odom de o pay ye de obetie ni yie na watie ni yie ye woni pa bebrebe wo ho anya o mo hyebre ne ba bia o mo nam no ba bia o mo ni kire no nye o mo hyebre no but na brabo no a twist my bi frɛ me no da wo kan ho sem ma me na me wera ho e wo me mu was a doctor me wale wo ba bia no wawu me wale wo ba bia no wawu wa wale man nan e man na omu nyina awu nti wa na adwe so won wale biu enti wo suro kura so obetwe mpana e ma fo the man no kura no third one no what ya anko bi anko ama ko ma but unim wa wale ma fo omu nyina awu eyehu wo se awra ho sem ne se oba no nyem na obewo a na wo so no woni akwala nyina na o mawu emu mi ensa na yes ba ko de ono de e se de ase na furu ahye ne sa no wawu enti ohun se bibi di na chi na mze krache on se ya mota afa no matra iwi ase ye mfa no matra o man bibi wom bibi wom enti wo se o hechiri na ho ehun se bibi na edi wachi a edi unya sa bi kurampa na obi abodua bi ukofa oba bi tete no ene obo udua woye ne ya de bi anase bibi akoso ana mpo bi a wobusuam bibi wo ho ne hantel sa na no sare ne ye fere se sasa obi a wone de obi de wo ho no mo a ye de hia na ato no so se enni na chi obi de wo ho no ma ye de ato no so se kronobo enkoso na brabom obi wo no ma ye de ato no so se ofa be ma bia be ma no onye ne basa enti eya akwan ahodo bebrebe na saa no mi timi bedi obi achi a o ma se nyame anya wadom am wo anya obi ti se haban amede abayi a ye di dwale nyame so de tumi ahyen haban mu isa na sam ni nyina ati o bebre na ya no madwe am so na haban de okọ wisu jama bosom ana se ni ade nya saa na tie me obi ene wa wo ye chinyejefo na wo ye chinyejefo che me kwasi mensa wo ma hene haban e wo ho no no ye mpanifo se ba se obi hu gufin a nya adwera haban ene ye de ti nipa no de na wo mkofa adwera haban na de ti no babu mu kura mpo ye wisu sa adwera haban ye no ma hodo bebrebe enti enipa why na asem den why na won se me de haban asem de obi kura ka obi timi ka se me de bibiduro de o ko no ma bibiduro na ase de wo ye nyankoma de ne ade no se na dwene no onu se herbal medicine kula na ya boson se kane ne se dunsifo na yes anro no nti no na dwen ne se because comfort we na atete aduro di asa ne ba iti adwene wa chi ni se ai cha honhomboni bi David nyame de tumi hyen haban mu enti obi a wo ye adwuma enkoso usika se mu nyina wa otu se oba ho ofepa be ma se upa enche okwa no wa ye obasabasa obi nso wa ye promise na na ya fail no na ya fail no promise and fail no ni nyina ya honhom sem na me ka owura de ono so wale be me oba bi ana wo wi oba bi ono ma wo fire funu ne tisi obi anti e wo seseye ni nyina bebre na honhom sem didi akiri endi sa haba no de so ye sofo so ye asoliba so ye deacon so ye deaconesses so ye hwan e so odwale bi because ya haba is very effective obi a ufie kura wo ma wo busu nyina no e wo se wo ma wo mu nyina adwale bi eye
mintimi ni ade ho adanse enkyere wo a ade no enye nyame na abie mani na mede saa haban maba na haban no ubedware na wo krada memede akwasi mensan anka memene da nwumira abodu mienu a yawura akwasi adamu na mehe ase adwale na me dwale ne da bia to aso saa 7 days enen so ko na wie ya oman se nyame Israel nyankopon te ase wo be fa won to mapefra na wa behunu se afe nyame wadi wo ho afofi enti mo a eno ma nkoye ma mo kora no yede ye number no tudwa mo amhwe TV ne da so o fa kora betimi a WhatsApp me 0244 no so 0244 92 12 we dey WhatsApp line okay and betimi a fresh 027 11 73 551 and adwumemu line is 0532 92 80 ahoma we wo pusu fa so a obenyame okay o ma me kan obi nso bie nanum wa ha wontimi ntena ha halitosis enum kankan yale enum gu ase pa serious enum kankan yale so wonum bon a wo ka sem papa pa but ye nipa no won hwe wanim kura na watie enti firi se wonum bon enti bomod na hwehwe Dr. Mensa chiri kwae na ye moa na won so enka a efiri wonum ba no enyai na de wo ho Dr. Mensa Heba Clinic pe ene ya yan hihye se obi anu mo bon a ye be solve sa problem yi e de ama e wo yem obi si doctor ma numu nuro efi be se mfi aduoni ni mai bi me kanasem da obeye CCTV camera ma me fi obi na numu se ya nka na efro sa e ka chen se wo pani wo hawni meboa wate o se doctor so otimi boa me aka me da wase pa na kon ya lewe se mfi aduoni ni 20 years da bia me yale intimi ko nipa mu kura na me fele me ma na duro eno ano no wo se ampa enti ne efra doctor one day pa cho enya hote ana agudie wo de ne se wonu bon a ebetimi ama waduru ama wonu sent no afiri ho wade ho no ena mo amanso num nu bone o mu num du bone o ma nom wanom a o yase entna o ma ne nse that's right se honhom de akira ye bedwa ne saseduru se nya honhom sem so aye waduru e de be ma wafra na dua ne amana dia sa nu bone no ntimi nkɔ ho bio waje wo ba bo be funu no e be o tia na ne bo funu no no pese wo fie ntimi sremo amutie yen se Dr. Mensa kasa hada me ne Omanhene behia ne makasa kyerɛkyerɛ de me nso mitimi yomu ni nyina no eye de bo aye man Ghana enti se wa ahwe yie na de ye ka ho ase mo ma ne tena wo so a ma edi wunya na hye se wa na wayo ho abro de aka bia e fa yale sa ho bia ne nyame de adom Dr. Mensa because mi dwumadie ne se obi yale na yale ni hunu na no pese ku no on say yale bi wono ma yenku so na egu anim ase ni nyina nyame de hu tumi adom me enti wo mo anim Dr. Mensa ho asem no Omanhene o mu misa no yale amesa ansa na o ma ba enti o ma mensa obre ma menfa Dr. Mensa enom bantudwa that's right ye wi a na ya sole ne yeko that's right wo mo nyame pe o ma je o mba hwe chire number edi kan 0244 92 12 69 0244 92 12 69 and 027 11 73 551 and I will go empty adwumemu lie no so frɛ ne a won sa ebeka no ye 0532 92 80 e wokotwi ye ni Guinness depo ene di hwani mu e wokotwi okay na wo konkra pumpuni manta mu nso ayewura kan di Japan akompre ko na bro san o Medina Zongo Junction no abro san na se ho e na Dr. Mensa Heba Clinic ye di edwuma na wo mo nyame pe wo maje wo no wo be hwe akiri kwan that's right wo so na bon sa mo penaku no enjo on the oma do ma nyame fa da ya be ka ho e be say din be da sipi me di we mo apeja o mu ayayaya hey come on Ebenata se twumade ne ade se so no arabo akuako aba
Parliamentary aspirant. Parliamentary aspirant. Kwabra Boakye. Hey. Kwabra Traya. Oh. Me who say so dear madam who so why. Aba. And then we travel her life. Nana Kotoko Germany will tell me. Or see DJ Omanhene. Yes, Omanhene you do what you on the case, yo. International DJ me me travel her life. Oh yeah. The name is Thomas Frimpong. Oh. So come me baby amuye pa. Eso would you say one here wa. Eso ya won be me so de amane enko. Enti me me amani o na ma pobre yo. Hey. I can want say. I see what the Mayande Monya Missubo. O Yamina, Diobia Nidia Bebao. A team to go, Namre Papa Bawai. Papango Masua, me Pango Masua. Midiani Yemu. Oh, my family Guisapon, X5 CEO. Nasa Susuna so Nana. Samana Piggy. Nana Kwadobonsu. Awazibonsu. Good morning to you, X5 executive, sir. Led by the CEO, Jack Koku Sapon. Oh, yes. And I don't pay me, shake him. Do the boogie, you know. Okay. Abai the Botayan say minor we will bridge the gap between the poor and the rich. But I come here say Abai no be kobiaruna the rich keeps getting richer, the poor getting poorer. What is the problem? DNT and Amasadi we won memu. Aya no kura die na yempanim fo ni nie. Aya pesamin kumnya ni bre. Ene me brama me ne me mane mabusia. Oman no puntuo ne ne kanko. Ne oman ne yedie no ehia yempanim fo no ana. Anopa yatna se yedi nkomo we ya beba abra. Scholarship Secretariat APP say empanim fo titre a omo wo bi omo nsem ye no. Wo mo de esa ma omo masika mo makosua de ama no ne. Wobi honoma $50,000 near the man no. E betime tia suku fees bebre amankwala bebre o university o Ghana ha. Esu nipa ba ko yeso onko Harvard. Nipa ba ko yeso onko Leicester. Onko Cambridge. Onko Yale. Tese suku sakese de do omokoto okoye the masters, okoye first degree, second degree. Me wa near the nkrofoma kogu Russia no musika nkoi. Togo heya ne nkwala frese yemfo musika ma almost scholarship secretariat. Nigeria omo France isua French o musika mai da bia radio so beti answer kwa afini yesika mai yenya ye rent aso landlords to ye. Me was scholarship secretariat ni etua 70,000, 50,000, 30,000 pounds, 25,000 pounds de ma individuals. Omo papa no mama no betime hwe omo ye titre article 71 holders for ka ho ebi mo omo bobra no Ghana ha omo di oman ni wo sa Africa kwalabre ma dumpani mu politician bi o ha oka ne life nyina Ghana na hwe no asho na busuan ne ma nyina sa nipa no a be sa akwakoje Ghana sika se o de ma ne ba. Eya yedin komo Honorable Kwako from Pome Machima Kwaba. Ya me de me nua. Na ho to say. Yankopon adaroma boni bi anim. Adom ne ahwe ye ya.
Kwabre Boateng lawyer Kwabra Boateng second vice chair ejoso matis watam klata ebra mufa ne brada no which is 2 days ago ai brada no omo gege we the pictures no to hey Kwabra ni akunya ta ade sepre ade sepre enti wonye mfom so kra your lawyer ni mapa chese wodi ni juma o picture nam de ato so ama no that's it feso pa kama pa akwa baby o yeje o eti na na o file for all the file ne ko yesi muntu asai me 35,000 bi yes ne mum se unya 40 years so dia eso te kakra unya 40 ya eso te na wo nya 40 wadaro mami nya ye oh okay oya young pa aya de suku de huhia onso wo ko suku ntemu a amwani mbanyam young parliamentary aspirant as parliamentary candidate ye to abadema we are now was no okay meba won chen ni atwetwe nkomo definitely ebebo reju so kakra enim say juso adise ani wo mo to abanyina etiu ye betwetwe won nkomo kakra na ahwe nsem abetodwas all right mama say say free ho when we hear these things ebi on man na say Ghana for bebre hey but anopa nkomodie no so ko wie say ye nyina ape ye nsu ne e ban no hey 70 years be crying no Omanhene Yaw me post to be I hear na mabusuafo nyina because societal pressure so say honorable okokodi DC wa amane wo faase ni na no adwuma anyeti what said dem kran hwe bebu kohwini enti wo so ko 20 men si dan ba kokra wo na obeye Ghana ye enti your mentality and your patriotism the nationalistic tendency no I did really and I said that switch ho honorable mamimra on chey empeni atrase well me fasa kwanya iso na machia me regional executives me ntimi mbo nyina edi nemom na kwasi na regional chairman that's right na oni all the executives they are doing marvelous work nti me chia won na fe me papa Omanhene Yaw ono so man otaye chi den me se sa ten kanche o wo se ho madam apia jumo so se ho wa wo mo nyina wo ho o otaye chi den dia ya wo my moral support these are great personalities in Ashanti region good na Omanhene asoma wo kan asem kese na wo kan bibi say obi aba sa asem de Omanhene nyaika ene binum kase NDC ni MPP nyina yepe na se NDC kura MPP NDC fo kura na wo ho a kesa na mo eno so yenyaika si yenyaika de bia sa na be if you say we ba no akwakofa obi dia ya wo ye o faili ya ankoyi equalization na de bia na kese ye de ya fa na sa yetifako eno yenyaika me kai se brebi me call okay, me mudi one of the radio stations near the Scotch and said ne so wo paduma ewo Ghana Education Service fire service all the institutions and one tier not less than 10 to 12,000 obi say say NDC time na na say masa enkasa asem look at this nonsense say na NDC time na etua anka wo ti ho na say oka ho asem na nka wo yire ho ka ho asem kura nka bia to twai say na aba ye nka ho asem Omanhene Omanpani JJ Rollins ne ne yadwuma no hu se na ono na ideology ne so wodi soja ban ne bae no communism ne ade kakra wo mu ye nyina anye pɛ no ne ade Oman ensem bi wo ha menkada ahade menkada but other radio stations ne TV stations makapen amania ya ye mu bi ye hunu ya na ye fa mu ne nyasem ketwa oh Rollins sir oh yes and Meti agree kings my new site oh yeah free by area be person na fancy kromwas new site na me edaya ya me here say me sie na ne SK buafo ni fie no na a few meters away from babia Omanpani dada Kofo
ene pejahene no ne ade fie wo no busa so identiment means because sabre no yes we are this kwena ko si dai kora mpo na eno yetibi yiwedi wo ho yes Rollins yes ya chise yes wu si dai a yetimi yiwedi wo ho na ba ko bi won kawe we pese bi twenti because me nim bra wo de mama na efe na buadi ansa na obey DC na wo ye dai e wo ne krom e na obey DC e na o to adai no so one day ye free meeting no yes buadi u si dai o so de o mu ni dai na me si dada ansa na mbey DC e no kura nya me da na mu ba bifie so e na me ye boys quarters me si yes u si dai no na mpese bitie Omanhene I need 2 weeks na yi buadi adi na be na wo so wo ye bi kura obeyembe show afei aside that me yonku DC bi wo hia me ono de no aja o godfathers ne ade nti o se kokon o plot no ya wakoto ewo atasuman so no e ahweyi o because damfo na odi mu oni mo ya okoto ye na no oto nti afei de kura mintimi nko be de sa plot no at the end of the day if remain say so kaya me koto ye third hand Camry me wo ha ne aba ne eba bebusa se wo ye de na atoka na me wo ho osma ai bia na from Accra nye kuma se ha se ekro Rollins na oh yes anopa bi me wo ha ne aba ya tese ye so ato e wo mukro mo anka se Camry wo mo se mato Benz C180 those days no mafonye na wo mo car na register of KNWest kura car no use no na me me ye de na makoto sa car no me ntoka be kura be third hand ye se ne fa hu papers bra hwa ye gi ye ne ye hwe kind of him nam so esi madam fu bi enchen e wo kuma se omudi mechi obehwe at the end of the day dem person make an say ohu obu okra wo accountability obeso ye e ma se wo aba ye abai nipa o hwe se wo nye dey nko number of times I obey DC and obey minister ya omampani dada Rollins be me investigate wo okra oti ho kra mpo na utim hu se da bia de be chi bia oti post no oti so bia you see eno boa amanipa hwe ne ho yi eno boa amanipa enye corrupt but winim ye ka we nyina me ka we nyina na binum so ye very daring ya nso we me hwem ho yi me nye we no so ebi so afama ye kura akọ sa enti no obi na adwene a ya odeko abaimu na ebi no so chi ase se nye se bi aban no ye de post na ma wo no butaye ye de ma wo ene se kone kokko ye ho yi na omo aka no omu ni hia wo de sa adwene no kode a na che se wo na aye mamofo na efirisro na ye de abafom se esro no sa na ti ade so mampani dada jeje Rollins ne ye adwuma no sani wo no oti no sa na mo amudi achewu ni ministers ne mu di sifo nyina no mo so mo beye na se ba sa ade a na nkoba se wo post na ya obeji ye na dwene bi ade ba ye se obi se me manya $1 million a me ye dey me post me fan to no eno na de sa no ma no ba da bia na kese obi a ya wo political office no wo de bia no ye dey no odi yi na obi a wo ni political office no da kese political office no aya ba bia ya avenue aya obi kwa o ko pesika enne so de sa na be sa o ko pesika na hwe edu se ye primary sa sika ya manfo se no wo ho eni ade na manfo gini eni age unim se ketwa na ode ma won je se wonya bebre wono wa hwe dan ma ene wo yi kakra bi na ode ma wo eno de won ka ho asem enti se sa no ma no ya nka ho asem de ya da bia bi bedi ye na bi ni ye ebi bedi ye na bi ni ye especially se political elite no won be ko omo anim won be nya sika bebre de amba ye mane e nananom ene ye nanan nkansoa na ye ya ka nyina so ne ye titio enti eno de ye e ti etimi ka ho asem na se no ma bi nko ye ti se ye de ehunu ye a me ka ho asem yi eno ne ade well enemeti wey se mini ha obia na ebi kura na se ebi kura because me kai se second time me ba ohira jekum nim ne ades ni nyina ampo no wo mo preso wakuoku de esi esa consider no ebi ni se akuoku kura tabo ya okọ ADC no na yeso woni dai enti ye hwe ne mmo no enti ni nyina ebi no you see enti no me de me gidi se political office ne bi di ye yi ache bi di a asoma me kan se ye ti mamufuo no and I see every political entity. In what way do you make me streamlining this scholarship secretariat? Because from time immemorial, Ebabeye grounds are, I say, the elite. Over CMB scholarship. Yes.
ekuafo bebre anya benefit enkran na staff e wo ho ene penifo a ometima hwe omma ene ye de CMB scholarship ma wo mo na kuani no omoye 100 a 90 no ma fa na de be kuafo ma be 10 bi asem akoso a ene people are paying thousands of dollars at the ma one more ombetima hwe omma and yet because they have a political connection and affiliation, you know, they are giving that opportunity at the expense of the onono ewaha ebia enka KNUST obetima ko bani papa school fees kakrani hostel fees no ke obetima man scholarship on kwale nyama no ne ensusu ye mfama no. How do we do it? Yeah, time no there. Some me call secondary school 1975. So I be na me offer to kura because na. And call crowd himself 1975. No cry fe na me di say me di some few. Na so I be ndi adware opan mu wo animu so I be kura na adware wo. Yeah, because so I be no penifo pe kwa adware nti. Omanhene no de o si pan mu ni adware. Yeah, di si pan mo. Ai. So ati ase. Na so I be no de na me say no be them here cuz free secondary school count me nko because me nuanom no me papa wu ntem me ma me so na ho odin so ahwai e na me nuanom so no se bia omo ya ba adwuma no obi enu ba bibia enti no enya de aya obetumi yetu me school fees no na kanene de day school de na virtually free de na wo mu anse ko ba bewo ko bewo ene ne wo mu ba boarding de e so otu bibi kakra na wabofu no eni bia enya de obetumi yakọ entino kaneno de mimi se nyame boa ma minya bi ma master masabi na fe no owusu ofori e ba sa meka sa mimi no osinti wo fa bia ni ho a ya oye ko na mse mi papa nye enne koko no ono mi papa no oye nikanika entino oni koko me ma me so enne bi but me wo fa no no osinti obia wonya obia de na mse minya no oso wudi ejai ana ono akope obi mi so owusu ofori later on obeye assistant director e wo education office woman okay and okope ayin bi no de ma me sankanyo ono a anka secondary because that time bia wa hu say me ya de but so fees no so obeso wasene oh da bia me wa areas na yepam me ntimi ntua nti wono ena ehu me mobo ena obo a meti those days no de kura ampo no omo na omo ni bia na yetimi bo na face yesa bo mo best de free bi best yesa mo bi kura ma outimi e de store near ma best no first time the minuan mu nyina obi abo am kakra but me ko second time minya bezri government bezri and no bo modern ya and you say now first to 10 yes first to 10 wow be chat so 3 first to 10 ya mamo bezri ya mamo bezri and no de ne yehwe na nkanka so awufu ni bia and no de ne eboa enti sanka ya to aso sa de ya nkanye bone hwe ye benya kura scholar secretary yentwem kura na asante eboa so kana no pa o si yentwem because the entire no so it's not benefiting the need David one more ya omu ni bia no kura na ye mfa hwe wo mo se de be kura form no kura obenya wo be feel kura ho asmedi na omu obie no mum ene ye de hwe wo mo hwe enya scholarship secretariat nko ho get fund empo MPs no me ya de nyina ka ho bi ye ji twa fees nso akase wo get fund kura de kura ye west get fund no you know dollars be $50,000 one ye de twa yeah, sponsor MP no kosua de. Sa ene wo momma na ye de ye te ho na ye twemframa. Adenti na ese basa. Ohun na ese basa de o kan. Da bia no na ma wo mo a ya wo bie no ko mo nim na wo mo a ya wo ni be da bia hia wo mo. Bibi bia mu. Ene adwuma ya ka ho asemu ya. Ya me ko ba bi obi se na ndi si jam. Ene mo poso kra. You see, se akwa de eye west. Now who what show best school awie training college teacher training nursing so when tia sa kwala no benya na me ya na de me busani o honorable sa form na ayi you can't say appointment letter no kwabra appointment letter no human resource director and the sign here legitimate but maybe tears come akwabra nsa na minya sakrata no. Are you telling me say the human resource director no na osan na ye legitimate ayetuma madwuma no onim ho hwe onim ho hwe o ka o se ko ye ni pa ko ne bra kwabra so me can doesn't it make sense me no kata me nyaye no excessive am appointment letter no me the call ban mu a edimu but me tia 12,000 abrante na obeji scan so onye adwuma wo
Ghana Health Service. Onye juma Ghana Education Service. But what you mean appointment letter mami. Director of Human Resource ne sign GS Director Sonsa Sassie. Then you tell me say Omun Pennyfono. They don't know anything about sa appointment letter. What are you saying? Possible. Because Kratana ya sign on. Honorable any fake you. And you know all sign on. Or sign it genuinely say Yamana Juma. Name of my branch here no about no maybe on the human rights of the year Canada. Ala Juma na same say mo catch there. Timpani for a moon a moji. Sir, Omanhene and no next year can watch them ding. Where cry the nya politics as some crow. Oh, Gratinya. Now will be police. Even military power, we are disciplined. And no Jessica military. Even military. Ade. Then where are we now? Oh. Now we okay. Well, and this time, media mean them anymore. Ya cry, ya see a quack of pepper cry, ya cry, yam ma. Yam fat and quite out minute, but I'm crying by see. The issue is not about NDC and PP. Oh. It's about the system and the corrupt nature of civil servants and public servants. The politicians no free home. They compare appointment apart from protocol. Say Kwabra Boakye MP Joshua. Obetima pe protocol amame. And no Jessica. But the maybe go Jessica ma obi wa dwuma ho amana afa you know. You are telling me say no Kwabra Boakye. Debi. And no cry so perpetuate dear ye can watch me. Human resource manager. When you see who here no as I could Jessica mano. Asano wama only no head that so na that yes wo de papa mobra mobra say the no be kan yes brother na bo akodi DC ya what me see that baby am ko tena branch we call politics we say ah the cow them wa mobra baby adam tie na ma me bi ye DC that he ka bi ya wo use so no ohuru me na sabre no obi fie bi adam timo ma me bi kro timi bomade sa anya yize ya nyankopo kakra nyankopo ya aduma me ya me also kopa osisi bi akota anya yize so ahun enti se de ye ka ya no Omanhene se wan hwe yesu a na okọ system no a na obi kura timi ka se DC mu a na yiri kura wantimi ansi dan ya ma no woni kuro na me metimi asembe na mo kan oh jo a me na me ko kwabra hodo so dia who see die wo kuro mu who see the baby ya kuma so ya wote yes but the society has also given us giving them the opportunity because the pressure from society say honorable why uko a year wo fa asem ne wo busuafo expect say what the DC te wo ho kra na wo ye DC sesia e wo say wo ye show wa nya ultimate say sika no ko fa no he na dey show no enso a say boy a unya e ka say former DC a obi a fi say mu ye du Kwabra wa sesia ya next week number 2 aba no bo e free say Monday ko nyina Kwabra also cash mu ye du yes sir Kwabra me won fa say me dem pa ye na me bo ma no na say mo dey dey kura mo dey no me nka say ba na MPP dey ye krom kro bi wo ye vena dutwam MPP dey dutwam o say wo na power wo tia wo dey kura dutwam Kwabra I just want to say I just so Joe do ba dey ase ma menchia so menchia ke fo nyina so na menchia just mai MPP abusia wo ho nyina menchia wo ne mpanimfo mo ho regional executives are print mu mo boya me yedi dwuma bia yedie the action chairman to me that you pick forms the whole day no what ho we are there papa we are there and I thought that was impressive yeah mona basona yenana sepa abato kese pa na ebaso menim say delegate tiu ontimi ma asem we yebeka but meso wetima ka say we so hu hia yes ye no na di dwuma de ntina Josepho memre da be na otwe omonhwe wanim say Kwabra kosi jonkumana yo mira mesa da sibio sabri die enka die hwehwe ni mu nyina ne se yiwura da for me enka e abese no ena yeto that's right
enka yɛda so ayɛ ti yi pa so ayɛ di agreho nanso yaka wa akire nyina akɔyɛ aban mra ɛne aban hyehyɛyɛ electoral commission wayɛ ready ɔde ne mra yɛpɛ obi amenasi adwosofo anan ti yɛsukura no ane wɔ sɛ babe abo ayi ne sitire yɛpɛ anim ne su na yɛbɛhwɛ amamra no nso ne yɛka ho asɛm okay yura ɛno na ama mete ya nyɛ saa de a enka sabri nke wɔ sɛ matumi ho punum nanka mi twa adwadwo efiri sɛ adwosoman yahwere ade yɛbɛtem ba akopɛ awɔ na ne yɛgyina na betire etimi hu no soro ba mowuo aba bɛfa no akɔ na minu yapɛni ewura no dwuma wo bedi ye no ɛne adigade a wogyade to hɔ ɛyɛ mpaboa kɛseɛ pa sɛ obi so wɔ ba besi na nan a ne wo se nipa no wɔsese wo se nipa no ankasa sese ɛno na mepina akyiri na mesese ya na mehwɛ sɛ so obofuo bi ekodwom okɔ ewuram kokumaboa na wɔkɔ na nabofra wodi na chie ɔno na preachwa esen ne kon ho wɔn na tuduru ekura no wɔn okura krisin a yɛde so anadwoha kanea ani ade saa abofra no a wodi ne wura no achi no ɔno de nim hia no ti sɛ obi kwa kosua adwuma afiri obi hɔ sɛ yɛntete haban wo sua adwuma no afiri du yɛni no hɔ a over time no be say duro we yente na we de yete de sa we na ne tie mu mposen ne yete no nya duro bia obetima akote ha ba otiwi ana asai yes minimi wura no ana asom maye a sitting second vice chairman sa kopem enre yi a me peke form so a me de dwumadi no to ho dwumadi bia wo die no ye ne no na etu anamo na mimpo de na mse no ye lawyer ni na mse me ye lawyer ni nti no mpe bibiri na adwuma no bibiri wo no mo efa mra ho ni ade a me anana mehwe a me yema no nti no me nyo obi a se bi eburu ye to aba ma me na maba bebusa se na mura no ye duru he na me nto aso de onye hoho because me wom okay me wom a me nitua ye ne no ana koba nti no ni epu bi a me wura no tuo no emu oduro no etuo no so ye dade bena emu odu papa eti se wunyina yi a yede mawa wo bepemu akwa akiri eti biura me conviction no strong because benimi wura natena na mehu na hyehyeye hunu na nisuade hunu bebi a woye koduru ye ni bebi a no wo nisuade hunu so be ya to aso a ba mo wu amanu ntumi anye ti epu bi ama na to aso a na ye palo yakwa na boaten ho a na enyeyi ma de srede a me de to adwosofo anim no na biura meka bibia me hwe ne de meye bia no a me friend competent and effective representation mara se be dwadwuma no entene ya ni mbibiri so sisa konya no tonko ade a ewo se ye bebre edinio especially at the committee stage no a technical job dwuma wo se enipa no wo specialty bi na wo de ba enimdie bi yes what me dey atoto nema said ye wo nwene kenten na wo ba ase no amasie ya nyina wo ye ansa na ye de abetu fie nanim ama fie no nyina nso ya dwen ho nti so do bi kwa na wo se eyi obi a ono nso onimdie ba no ukura nimdie bi a wo de ba beboa ti bi wura eno nso ne bo hye amenhye adwosofo wo mu ada bia wo mu nim se anopa bia mu ada roma wo mu so TV wo mu hunu se me TV so a party no adwuma no na begu so a me ene wo hwede ekoso wo parliament ya NDC fo mi rekoko ene ye ne mofre ye odo magu parliament kwan o mo de nam so ye see your converting kura na obi dimirika no ko Supreme Court no akọ file rate about the illegal tussle in parliament and the young men no mo NDC no the likes of Sam George no ne Dafia Mepronum ene wo mo etete ye wo parliament ho ene ye wura no so chairman Sam so bow out o mo ko biu edwuma no aba be gina winiba ni lawyer ni afanyoma kenom ene branch bi omo legal background omo so tumi gina wo mo na so kasa emprempre mo the MPP here pa ye a young people like lawyer Kwabena Boakye omo ada roma omo sane wo mabusu omo e ma me no hwe me ma me kusua amra me lawyer ni na me so me koka we mu ni atimi sori gina wo ho ni yebo party no ho ban ni ye kasa yensu yetimi kasa bi se de mfie bebre ni abusuafo tifie o mo hwe me o TV so no anopa bia
me ko TV ana radio ansa na me wi amako court me wi court amaba office abehwe me clients me wi ya me sa ko TV na me wi kura me de akwa enwumere 8 to 10 ni nyina ye Joseph no manfo enimu asem adwuma party no nti it's effective representation what said Joseph hu no said de bia dipa no esoma no gina na so wo kasa na me nua pani eno so ne ma aba no mampani cha ade a enipa so ememu if say nipa ne visible or ye effective or ye competent de bia wo kasa odi dwuma the appointment and answer ye gbibia ba yes he catches the president's eye absolutely and that is what I stand for in terms of representation making na I feel so a share of government resources utire ye na ukoto abama se bie bru se bie nyado anomumu a ene motiwa ne se motihu ko so no akra no onkasa omo no ho so be bie wo si kuwurubura na ye panie me bi de ba no onkope emfama enu ne boss amede se Joseph said the share of government resources no ya ban asede so hwe obi bia na mom aba no ni dwumadi a wodie dɔso o manfo nso so ɛdɔso ti ya na akwa kugina wan and we are visible said ye ken wan and wo so de akwa kopre ede ama wo manfo no enu na me ka kire wo mo se baby bia no a ye che resources no akokosi ko nipa no a wo no wo ho no be badam ti aboboa no ho metu a me twen no na haye de na aka se Ghana ha wo che abaya di nyade na be ya santo akuru efrimu wo be yi juso efrimu so the politics of Ghana we just free mu enye you because of your traditional importance any even your demography and your location ko ba be ura santimemu a wo ura jo so ansa na ye bie kwa mo ba be ura mu nti eno me ade a me ba be pursue no ma hwese akade bi e wa ba mu wo se Joseph nso ensaka bi no me kwatana meto so na me ura ma me fa we ntwato e Joseph kura ise de esi sui ne ya gidi it was school bebre where secondary school so boa na me run him say nkwada no wi a just you kokuru fufuru bi so ne akọ nursing training and teacher training at the tertiary level ni bi ni ho nti ejoso just you kokukufu to de bia se e besen kọ agrokari just you kosunwane tepa offenso ana kofa nochi so ejoso so de yake de hu ya santu akurum ne yake ohuno nti ma dihia die pa de se Joseph dome mo mutu abama mia ade che ya me na so education ministry ho me ko tena mi wura no aboboa no kopim so obi firi ne fie beba se Joseph hia nursing training ayenso ye ma no wie secondary school no a omusu betumi akobi e wo Joseph amana yeye ye mpanifo a da party ya no yi de bia nkofo besu a kire ye se wo mo pe nursing training ya mo ma just ye kofre no wa ji so to nkra no wa eno kra se e be fiwu anase ye mfiwu eno anwa asem na no pe ye ken e mu se yankase yi wo bia ni ehunu se ejoso so ye wo nursing training wo wa ye manu tumi ko bie ye wo training college wo a ye manu so wi o mu so tumi ko gentete ye se teacher fo a no ye so ye betumi akase ye nso ya to adi o eno ni ade simeni so pa se tu ahine ni esi ahine fo yi ye lawyer kwabna bo atia dom na wo motoma no a wo hunu se wo mo so nursing training ni training college no wo mo enye bi eni afoforo bebiri a manwene e bia to ho no mu a de ba besom ejusoman na mi wura ni nyina ne esom eni ahofama eni ayemye ejusofo ni matena ne kasa fie dudu ni a wo mo hunu se lawyer kwabna boaten na ebetumi aye ajajuma no wow that's so wonderful akasa ye papa matitu ye pa ati 2 years ay kasa pa usia ne radio sukra no a there's not be one day obeka na dwene but ebuo ni ni dia wo so de ma o de mema o na so obekere na dwene pa kwara me ba sisi a ma me ni dwa tiawa na memra sisi a 3p garlic capsules every Piwak natural health naba na TMA a organic extract a blood treatment of the conditions a blood system ni akomam vitamins natural plant juice
ene atwetwe mu na vitamin C asemu say dewa high blood pressure moja broso se obu nsa wa ya si twawo ente se wa asthma obesity ojo se wa ye say twon onfene e ma tse ho stroke ahududwe on satimi ye titriti o say anansi hwa na achewo obu also ase bibi gina okwachi you feel so stressed ojo nso a emaye urinary retention wofu aye moye du o sha tade ase bomu ani afei o sugar so wosoro onom 3p garlic away bomodi nenya bibu bo Colinac any Chris K Kumasi Gapsen Pharmacy Okoforidia Okai Shinkai Angel Heba Freya 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000021 Afei may come for 3 Heba Center the amount. Yeah, the capsules are a friendly 3 eco capsules are made so Ubu Bobia West Pensico Coco Nasiashi Oyamusun Team Pomodine Frey Upendo support to 0546 107 107 say eba Coco dia 3 eco capsules PK when you come Provident Insurance almost test your buyer WhatsApp round the clock now was now insurance near renew an hour for open third party and now comprehensive 0200 234 806 Obaya your bedroom or balcony garden bathroom and as a kitchen or come no relax Obaya 0200 234 806 Kangen and magic drinking water hydrogen rich minerals calcium magnesium potassium iron onuma was skin ye kama emma wrinkles onuma emma heartburns onuma regulative sugar any pressure nyinada bobo din ya Kangen and magic drinking water Freya was 0241 449191 0241 449191 and that's obetima Fre 0507 379474 0507 379474 Bremen UGC Tafuni Road Abawa Road Johnson Obewe oho ye to 3 years dia na ye the Yaza toothpaste it comes in 3 your total care toothpaste whitening toothpaste and then the herbal toothpaste. Now whitening toothpaste, no, oh my goodness. If it brightens, it gives you a healthier smile. After total care, no, a ball by Emma was send no germs, cavities, any to decay plaques. I would do every hole. Herbal no so much strong teeth. Your brushes, no, your cheddar tramuto conti raw simu kama. Prince, Princess, Monarch, Duke, Duchess, and a kiddie brushes. I would do Freya 0501 390337 0501 390337 now you're calling Liberty Conference it's coming off memory that by now what 13th April our Jubilee Park now Liberty Conference Jubilee I can't let do now you call Liberty Conference na ye nyina ye dey ye kuginem na me ana me tiju me di juma na me to nsafre wi ase nyina da Jubilee Park Joyce Aboaje ebe kuye nyom ahodo emoji music and Minister Kwame Jedu 6 a.m. Jubilee Park come na bibia enkoso it's the X blessing also see that ka honefa 0249 640-993 and 0249 640-993 Spanish ginkgo capsules for anti-aging onoma wunyini da afei wutrimu adwene mu da ho kama afei moja du mu afrusani fa wadwene mu stroke pa de wunya bi afei se ba naso a otumi nya na ho nyankopon krase o de ma achere na ho adom ne ma eti wunya garlic mixture there you're good to go afei garlic mixture no ne capsules no so obo otena se ana ne nase pabo o se this here no o se age so ma ne shoe horn aba ona se tatai na je se moja ne ni mu afrusani afei oha na wa yembre asa honam ye oboho bi e wo ha cholesterol level ataw veins mu anti ama
moja ntimi near frusane, low blood pressure, afe cold, and neck cold, echna cold, afe ukasa tim pan wo wanum. And no doctor say friend no cho say ne obe yisu. Afe u dware so ana honam nyina eya wo hene. And also friend 0266 1141 11 0266 1141 11 babia obenya bi ato Coa Research Manufacturing Limited. Yeah, the Coa Plus mixture, any Coa mixture bejaso. It is for the general well-being and for immune system support. Ubenya bi Kumasia, Osons Chemist, Colinac, PFA Pharma, Adia Pharma, Enkran Litona, Top Up, ADD Pharma, Nana Boakye Heba, Tinatet, and also Takrade, your friend Emi Do, pharmacy no your friend named D Kaswasu ye DM Sphere Pharmacy and no one is over 0244 7266 11 0244 7266 11 will be air security na oko parliament Alberta Sabro Funopa a certain group kind of security the security of this nation obi per security onyam fear dia nan oso ba be hwe ne danso na saase kese bi da ho anwumre obi ankowia nti wo ye bema wo gina wo na so speak wo sre wanya 40 years abetima bo security anadwo a frɛ 0558 11 81 88 0558 11 81 88 na Z natural mineral water wedding engagement outdooring parties nomni ade eno an dey call liberty conference bomodina se ubenya nsuo bi ewo ka mu bedroom ba biara anopa bo se wonnom a utimi gya wonan kama yiw yem kama on the numa dro so madro no kɔ kama new Z natural mineral water fresh 0244 620294 620294 na bibia anya dai enkoso kama emfa emau what you asika rural bank your savior in rural banking a fixed deposit, a current account, or jifususu, infant trust minor account, fixed account, salary loans, my 4 per bibidia, I salary advance, a for a bosia, a year na fee, microfinance, makamubo menumiesa, no collateral. When you know commercial loans, Kofiasi headquarters, 0504 842 957. 0504 842 957. Otiasikan Rural Bank PLC. King Kenso Abofo Macro Swami Market Dr. Mensa Ejra Sepebo Chrome Mampon Ubehuye Day Ewo Hona Bibia Koso Kama 20 electronics na share my the birthdays no ebremo na ni nyina say open property electronics papa toa chese the warranty 6 months to 1 year and ye na bomodna say odu ani be kire dun Wesley Methodist usane a triangle no esi karam kwantimpomo uko pay mo new Melcom Kumasi dinosaur pick and pay traffic light na se hono a property kese or showroom kese so ho eye Kokobo runabout usunya ye ni oedi hwanimu Freyen 050309 I'm talking about TVs, fridges, freezers, air conditioners with Wi-Fi, washing machines, gas cookers, microwaves, rice cookers, blenders, kettles, home theaters, electric irons. 0500-309-309. And then, Mrs. Leticia Ofori Mafu. Ukruye Apple Mafu Tetra. Oh, okay. Head Programs Director, Sachramai FM Efidasi. Ne hokani no Lydia Opon community police officer aguna samai ana asam aguna asam we ono about Ade Brobe okay Ade Brobe Ernestina from Mr. and Mrs. Safo of Kumi gifting Anakia Hayford Eben Ezra FM TV Osio Mountain Kwa Gifting Nana Akye Hayford. Then Madam Florence Chumasi from your daughter Ohima PSC of Hammers Radio Goso. Obedohini Jura SDA College of Education from Systematic. Hey my boy. Mary Anaku of Brekum College of Education from Systematic.
Then happy birthday to David Khan of Dodgio Cosmetics. Okay, David Khan. Then we have Priscilla Asamoah Ajiman from your parents. Okay, special birthday going to do. May I scholarship asemi abeto ye. There now count. Really a penny scholarship premised on 2 principles. The kind to serve the need of the poor. Okay. The tosumi you know as a stimulus measure. Okay. Stimulus measure no mood exercise. Video the chair say ye wo areas bi wo in academia. Any other specialized professional areas. Okay. Okay. Or mine here. Okay. But a beer need dia ye 20 pound ba akoye. Ho ka nintino. E was aban brem. Enko amanfo nka anko. Okay. Aban no so hia wo mo. Tie no no tumi konya obi ayama no scholarship am wakwakoye saade. Not because a hia no. Because you be here saade no. Yes. How many panu bi so ani age ho. Yes. Okay. Tipo no what ho a e bia ko nsore so wakwakoye saade no. Na emum enam scholarship wa ye de man no ntino etimi hye nim kran ma ne koye. These are the 2 things. Okay. Na ni nyina ye kabomu a the grant of scholarship or otherwise should be based on the principle of equity. Fairness, transparency. At the end of the day, balance the relative positions of society. Okay. If you so so we and I am one so to me ababi jina na so. Say ye bibia ne defies our principle me no ya ye kan dia ene ye yeti. Enti ye best pennyfo. Say ye hiafo ene ye boa wo mo am wo mo nso atumi agina wo na so no ma behwe busua. One dance ye wo honkofu bia na ko munya kwanya da to see the 4 walls of a classroom. Na kebinu munya ho akwanya da so mu twa bosompo ekwa abrotire ko sua de no mo san e de beboa ye wo ba mu. Na ko munya ho akwanya ni nyina ye scholarship ya. Ebinu mo so said ye si kanu a no na bra bono na nko di na baby na emom ye approach you no na ye ma no incentive nti e ma no kusua ya wono so e de aba beboa ye ni nyina ye hwe said ye bi agina sa na ema mienu we so ko fan fifi baby a de a na e defeat the purpose no a ye the scholarship no as I sit here me ni adanse bia e bia be de be kire a wrongdoing ye nyina ya te ye de wa bonte no yi susu se ebinu de enkomo ya adefo a wo manyi omo wa abrabo yi mu nti de aban sika ekohwe omo am makwa pusuesua ne ema bi. I will not sit here and hasten a judgment because me can news item be doctor bi omubu ni din Dr. Ado no. The medical field no so ye one area. Yes. Ghana at a point in time na neurosurgeons no mo ye say kakra bi enu kra na enu ho bi nka o manfo yaw yetira ye miensa ko wugo ye no nti ye no mo hwa adwene mu ye adwene mu operation ya de ene mo hwe ye mema semu. Yes. And see there are new areas of medicine Ghana house o hwa ba ko pe Mabusu ni binya issue bi na ye konenam ya koleburi konya doctor ba ko pesi ne se sa case se wo Ghana enyina no ono na ehwe to go hospital no mu wo mu ye prognosis no mu say this is what it is. Yes ko ho e ho na wo ko so ko di lie. Yes nipa ba ko na surgeries aya schedule dia mano no wa hwi ya doctor for no chronic negligence ya to dem bi o mu ye many pe wenyi o mo bre ujina na so sa ti area bi sa na se me identify ya na was here time ban sika de ma doctor ni bi yes that is the problem. Enti no ebia one me ne wo ne ko school me kra ebia ma ben chen wo ye wie course no ano me ho no ma afra me se wo koye wo masters wa ma no ne me no nyina so na ya apply you know the call scholarship secretariat but wo ye minister for one and I say director for one and I say
party chairman na say yitino oba no ko mesumi tifie ti yenyina nso so say mesumi koye yi kra ka bia me kra me nim dia me de be ba no be boa that equity how ho asem. This is where we fall short. I agree with you and successive governments have been guilty of yes everything. We will not sit here and play ostrich, you know. It happens. Nemum the ya can say empedifo ntiase say the ntia woman for nya emugidie no mo to abama ye no ene say wo mo so ye ko omumwa wohuro na ko ba say wo mo a akwanya bia wo so wo munya bia wa aba no humpu ni wo ma no mu no wo mo nya ehia wo mo na se bi bru esa de kakra de pi wo mo so a eno no de emu abrem yina ye de anu betum se sa na ekoso de a ene obi enu obetena ho aka se na bi Ghana no se bi bru enye MPP fo nko ha you know ye besom wo man and again I will say mini ho adanse bia se bia MPP fo na ye de ma wo mo but the general discussion na ye sa bai bia obeba betena kunwa no so no ehwe se wo mo se fata wo mo na ye mfa ma wo mo no mu tumi nsua okay your final words na MPJ mo the odi wien de say eno an education area na eno an the odi wien de ho nam ne ya adwene but say we defend they say unya bibia de and I say unko na hu bibe obi aya otie bia anim say de ekoso ano na edi no so aya yebobo no so no Fred Blay ho see you yebo Fred Blay ohu nipa yebo ne din enye say bi o papa hwe akwa bia ya ote ho e kan say ya metwambi wa hu enye ono asem na ye kan na said the whole kind of say a specialized area kura nti wono kura di brain ku aba na otimi kokosua sa specialized area no so yes no ni asem say a specialized area kura said the whole kaya ampa ye penipa ba ku ya area bi o wa ono ne ya ono kwa ase ye fe na me bra peli mami de American that is not to say so almost nya Ghana fool David almost Ghana fool na American me so no but we are looking at privileged positions. You see, yes, but no asem na the rich will continue to be richer and the poor poorer. One more privileged areas, no. One more na de bia no. They get the